Karbi Anglong rong saramayatum di Phulang Milialong rong saratum village kora phuthak seke kipi. Chandra Kathar non ke bangji ke ACMAC khili ka hut chepate dun vekpo. Siltharampur Morok Terona Ronglong Karchu Ame Kidengpo. Pini ada babirta long pen kado kabya phanta me adab ke mea kardom nang pajurik long tang te pini ada babirta juitha Karbi Anglong ke 6 schedule alongri lapen laso longri along longle phelang pen chenglok rong rupa long lam ki lampong ke do anta rong saratum si bisar kindarji aja kong dolo lapen rong saratum phanta ke asiatum ke hokalota me pajir pon etlo Lason si rong saratum rong along le phelang kacharai kom dun thek chi lapen rong along lam ki kedo anta customary rona teng pen si bisar kindar thek nangji lasi rong saratum pen la hai rona putha Karbi Anglong rong saramai tiripiatum pen rong saratum phan seke pipon bomlo Lason si Karbi Anglong rong saramai lumba jong habar amai tumpen patir pipon si aru niphai inkora sir cap arni lang mili sure singtia rong asara hemthi kupalong rong asara tuma phan village kora puthak seke kipi amai paman pon Karbi Anglong rong saramai lumba jong habar amai phu daising hanse pensi mai chepe hemphu pon la so mai long aluhiaman pen KAC additional chief judicial Dhonison Lekhe Lapen Advocate Vicky Teron KARAA TDP Kongchunbang Harsing Ronghang KARAA TDP Klembang Hukleswar Tokbi Lapen Rong Sarbang Thong Keprapli Rong Pherangke Rong Amekaratum Chetong Donsi Rong Asayatum ke Klem Kedam Nangjia Puthak Chethan Chimumpon Karbiatum customary lo pangtang nangji puke pubom Bonta rong amekaratum ajadalam kile do pusitame rong asaratum along pate bokdam desi police station along si lamhoi pidam thurong titi lasi lasona bangke chokche datpo rong along ajadalam kile do pusitame rong asaralong pate bokdam si chingki chingwaidam si ke me pusi KARAA TDP Kongchun bang harsing rong hangpen pachini pon Bajong habar long lang mili po arong long pini kadok be bang sokep arong sarti tonglo asinil tumalong pini roket tum ke bang alam the bang la jeni tum rong sardoan phan pini sekena pi bang so sekena pi bangal haloje bisar kindar aron long mini tum rong sar phan koson si ke bisar ni aron ma criminal case koson ma general case koson ma laso case ke bisar ni aron tang lang than kang si militum rong sar tum ke kismara case ke bisar ni pudang than kang lo kismar ke bisar la so case hini nang than kang lo asini tum adok we rong sar ta chini lo pini ban ke la bang so register lang tum nang than kang lo la bang so register use nak bo la pen la bang so register use nak bo sini tum han pukang la bang ke case ke deng lo bang lo la bang ke militum jitia proceeding kitok case bang su kabisarani kitok ani la so register bang lo asi adairing kon se ni ma kado ni tu phanang khan kang lo pen ko pia dai ko pi ko son aran thani ma bo hai ta na khan kang lo pini rong sar don da mi la bang so pot ke thek pon lo busini tu da matha pon lo je la pini na thanan ki buji pon la lo busini tu da matha pon lo asi pini bang ke lumbajong nitu homosti plial tangalo kichengsi lumbajong dhonsuri singhason borjan la homosti pli bangke tangalo pini laslo ason seke pi amai bangke asi tarik isiban chengthui pulo amat isia lockdown bang nitum isi prime minister ben isi sithinang le roklo je government rule bang tarik isiban ajar kam daklemong le pemani tum la si tarik siba ko stop to check mujong si government pen isi notice nang li thulu pute la bangsa ku cheng bon thu por habar ka pek bangke sta pini homosti pli bangke pini pa jipon lo asi kadok be arong sarfana pachini pon jong si mo notice nang li thulu pulo jangte mo khola support sini tum pachini pon thu po kadok be hamar mai to bangke la advocate tum si pudak lo ajara case tame rong sarang si pa le phang ni
lasi une potong te dake longria sardo hima sardo lasi sofi bangsi ala lake maduita chokche pusin tumpuda sonbakta pulis ang palirok labang chokche lapen ako isi pidi pachini dengan tumge rong hian among ta amugo rong pha kapra ko manadam binti labang ke rong hian lam de rong hian si bisar ni unelo burang te laka rong kapre panchi hang tambe non committee bune tumma karap tambe sia song to lake direct bisar ni tumta si hala sorong kumama khotuna phuk hala sorong asar si bisar na pulage unelo bonde lasi longria sadam pol sima sadam po sonjalo pen longriang bong ta chekap long le lage non ki dam tang mang ni tum theklong lo je longriang bong na chekap jam son si theklong non beskar bing long pe da ladak na bisar tap na bisar furet son si theklong si longri kring ni sar be mai de phane ni bare bare pulo je ilong ri prejam ilong pa prejam da ka longri da ka kisung dang tum si bisar po da ka kisung un elo putan the ka dok be rong sar be tu chirap si bisar ji si nang chekap jam ji de je phansi ka dok ka be longria sar phadani li pachini pen rong asar ang bong hian tami arong ka prek on bisar thap ke labang ke chokchi asi pini hang phang asong rape racha dia song phadani tu sodak kon pachini poloje la rong asar phang pachini ni pin pen pulis long pidam long le la pen akaprek long ri long kapdam long le pusi pini lumbojong ha wara mai pen si lumbojong alori asar la lumbojong rong asar pen him pasi pachini pondo pini ladak lang mili hawar along ke padopon itung kar biang long rong asar mai kara nasi ini tumpan la kadok we lumbayong hawar an arong long plilo ni tum ke bipo ke bicheng rong yang thong lo bang sodun di samalo lapen nilapur long ta that lo lapen pini da ke jusi lo lapen si nilitum bipon lo la hawara me pensi nitum me chari pon lo lapen te pini ladak nitum bhala evoket datum lo saratum alang litum phan la rong sardwana phan bisar kindar koson si claim nei ma mante lahai alu profesion se tok nei ma bahaya puthak than pere tekang lo la sipini nilitum kachetong adak adokabi thongkep rapli arongan chetong lo la si ke jusida amaila ne nilime no bang ke daising hanse nili lumbayong hawar amai mai phul nilirong taralong susan kurang lo Lakhain ko resi Borjan constituency pen Ratsai Klembang Chandra Kathar non ke wangji KACMAC ki likalong Borjan arat mate border belt rat apharman kidu kisung do an pen ki jokelong jiaphan Borjan constituency arat pen chingki chethan pangcheng pon tanglo Son sialang lia jak ding plui pen kemang akar I anparta Nagaland Dimapur adoya hoi kachirai kom pen cheng lok kaike ningkok chirok e pen kido akar bia raraphan aning ki patheji la pen kaike kirai kom ver chiaphan lakhain ko resi Borjan MAC constituency pen kili ka long chipate dun vek popusi pherang ke atum ka humri da mahut nang chithandun Aduntu alang lika thara sangho kedamtang MAC election suri hini resia sengkana hut setame INC pen thurun si suriner cap sosia vote che palong pon si second position che palong pon lo bonta hala so porahut ASDC party ingtang kringa jok XEM Ramsing tok BC high pon lo Aduntu MAC election suri hini ra kretrok sia hut setame second position BJP party ingtang kringa jok XEM longki timungsi high pon lo Anparta Chandra Kathar Radasai claim bangla pen Rada Pharman kachipaduk pikabang phubino sonsi ahu disialangli Borjan arada Pharman hon therang hei hui ronpon aphur kimodo lapen sarkar long scheme hei hui hand pump ringwell hemso IAY PMAYG hei hui kai ke hang pidun bomsi palong pidun lo
Anparta non-hejong Assam Legislative Assembly election suri hini ring koratrok lakha Pharoi Sira Nerkep Bokazan LAC pen Surjo Rongphar MLA Haidet pen Kangthum Karnikar Cho Hut Seta Rada Pharman Gotom Bosti Flyover pen HDP Bajaradak Black Topping atowar kenang sotpu arjab dunsi Rada Pharman hangpidun Anparta kedamtang MLA election sa hut setame alang lido desang sepen BJP party aphan un an cherap chetodun si border belt pen pahai dun lohpusi alang lipen chethatpon non kebangji ke AC kiliga hut borjan araratum aning ka chethe pen arjab dun veknang ji pusi ka chuning ria joini alang li setame chisik dun ding nang kok lohpusi pherangke tum karjo hut nang chethandun Lapen komat racharia song pensi tiket chepalong pen thur dunji matke non amatke puthek thelangpu nang chethandun lasi muapor si ethanpo athema alangli non amat BJP aphansi ning chethe thipsi dobomla Bokazan hanjang langso pen Bisnu lekthe nang kilo berta Aruni phain kora trok si surini rain kora trok arni sil dharampur morok teron rong risoi jang atum pen pater pi ponsi non het jong ing deng kep la pen krehini asat langki un la pen KAC along joint secretary arpu ke khibom diuri rong hang MBBS Dr. Wellesley Teron Water Resources Department Executive Engineer Krishna Kantati mungatoma phan karjo sai deng ponsi lokachar liya na thu chethan chimum pedo pon posi niritum pherangke Rajiv Bipen birtanang palepon Karjo me chengchia prang adon tin ahem tu natum pen tirima phan chethok chajir pedopon halapu morok terona rong asar babol teron pen me ke phalam the pajermi ponsi bangso rong suri kreser kepra phok kebrahenia ningkan pensi rong chukim pon pu rara phan than pachini pon halapu non he jong HHC la pen HS ki un ari soe jang atuma phan karjo pedopon si Bangso rong along pen KAC along Joint Secretary Diuri Ronghang Dr. Wellesley Teron Lapen Water Resources Department along Executive Engineer Krishna Kantatimung Anparta First Class Contractor Vikram Ronghang atumaphan Karcho Padoponsi Non Het Jong Satlangki Onatumaphan Bidi Sore Chethan Chimum Pedoponsi MBBS Dr. Wellesley Teron Ahin Pen Arnisia Parman Aphan Career Counseling Kipaman Ponchi Aphan Lamchak Chipipon and all of you. As you all know, my name is Sarpang Choyonghang. Today I have passed my HS exam with 81.8% and with 3 letters. So I won't say that much. Aduk pute ajata chumpu. Kichun che pute adi masih boleh cepat aduk nang pun. Ni unvek ni, ni thekvek ni pemat halo polte lagi chunvek po mat unvek po lagi. Lain orang mangke. Ni lam tipe ni lam pu no. Athema so no advice nang picture po Charlie hin lo. Ni the class 12 non unchit ke la ni po ne pa nang trust la family nang trust la high pensi undun lo inke ni timetable la hai tapini dun lo athema class 12 boards ke lan easy hoy sungta sungo moderate puta pume easy je ekta time routine pinang po this opportunity to deliver a few speech. As you all know, my name is Miss Selina Kroki. Today I feel truly honored and humbled to stand here. Passing the HSLC exam is a big milestone, but I know this success is not mine alone. So I would like to thank my parents for your silent sacrifice, for understanding my moods, swings, and praying for me. So my dear parents, your Rong asal tenaga neta sa tuntuan tumil tumhan
aso nang klip pipon thek walang tuhan kurban tu pajil lo nili himpen la pendolang da yudu tum dak non obe kimi tuhan kang kur ponji pula kepas matric pencenglok la akang tu dengan higher secondary dengan lapen belak asai kedeng pon thek walang itu handa nili himpen kurban tu pajil ini tumarong la murok peron arong dak rong asar pencenglok mikar meksa doan tu lapen dak klengdung kleng sarpo lapen sumar korjang doan la so pini matric kepas non la pining la sore jalek klang lo mesen ang khek unduno so martum han karcho pon bala tumhan encouragement ki bipon so program lo lapen aku dot thula higher secondary result ini tumhan kangthur pon lapen karcho pon lake churobek nam podak la morok tenon arong asar pencenglok dak arat doan tum lapen dak specially la yud tum so participant hepon nilihin pen ke alang tumhan suri kachuro si dolo lapen Tang te pini ada babirta bangke kang tonik lo kado kabeta me 2 me thak me kurwang tru